ka o tloloha re le Studio 10 Auckland Park Johannesburg moifona wa ditaba tsa Sesotho o tlisetsa tsena tsa moraorao le phirimaneng ena empa re di thakgole ka dihloho tsa tsona. More important, another permit which has been given, it's a permission to repatriate the body. Lelapa la Mthethwa le netefaditse hore setopo sa mofu se tla fihla kwano Afrika Borwa ka Labohlano. We must therefore accelerate the pace and massively scale up the efforts that we need to take. Mopresidente wa ANC Cyril Ramaphosa o re ho tla thewa sehlopha se tla hlahloba maikemisetso a kgolo ya moruo kantorong ya mopresidente. Ba ka bo santsane bo busiami, I'm in good standing. Sentla ka bona membership e go ileng mona o ke register e tlhagisa about 438 ba membership wa rona expire ka October. Mohoibi wa province ya North West Ellen Brown Mogotsi o re ke setho se feletseng sa ANC empa ANC e re le letho ha se setho sa yona. Moidumela o amoetswe kgasong ena ya ditaba tsa Sesotho ho SABC 2 le o le hae puong ya matso ke na le Mphotimi. Setopo sa lenqosa la Afrika Borwa naheng ya France Nathi Mthethwa se tla kgutlela kwano lapeng ka Labohlano. Lelapa le bolela ha lena le tshepo ya hore mofu o tla bolokwa ka Sontaha sona se tlang. Mthethwa o hlokaetse beke e fetileng ka mora ho wela ho tloha mokatong wa bo 20 ana le metsommedi hoteleng ya Paris. Last week, when we were giving an update on what is happening with the process of trying to get back Ambassador Mthethwa, we said that Ambassador Ditaba was still in government morgue and the authorities were still busy with with autopsy. So I'm happy to say that that process is done from the government side, and then as a result of that, we have been given a permit to have the body of Ambassador Mthethwa given to the family, which is a very important thing because all along he has been with the state, and the state still doing what it was supposed to do, which the government must do. So that process now, it's done. So there is a permit that you get given to have the body. That permission has been given. But even also more important, another permit which has been given, it's a permission to repatriate the body. Moima Chabinteng re fumana hore lefapha la dikamano tsa matjhaba le bolela hore le fumane tsebiso ho tswa mmusong wa Israel hore ma-Afrika Borwa ao e neng le karolo ya baitseki ba flotilla a tla lokollwa ho sanoseng ona a kenyeletsa setho sa palamente e leng Mandla Mandela. ANC phatlaladitse moralo wa dintlha tse 10 ho leka ho tsosolosa moruo wa Afrika Borwa. Mokga o ne o tshwere kopano e ikgethang ya komiti ya naha ya phethahatso ho tla ka tharollo ya ho nyolla sekgahla sa phepelo ya motlakase meralong ya Eskom mmoho le ka tshebediso ya Transnet. Presidente wa ANC o re mosebetsi o motle o seng o phethilwe ho tsosolosa dikgwebo tse tlasa tsamaiso ya mmuso tse thekeselang tema e tla hlaka ha o lekolwa moruo wa naha. We welcome in particular the progress made in resolving load shedding, expanding generation capacity, and establishing a competitive electricity market. We also have seen great strides in the progress that is being made in the logistics sector, including steady recovery in Transnet's performance. Ho tshwahilwe dibaka tse ka sehlohlolong tse tla potlakisa kgolo ya moruo. Meralo ya phepelo ya motlakase ya Eskom e tla eketswa le letsholo la Vulindlela ho sebedisa mokgwa wa diterene ho tsamaisa thepa le yona e tlilo kengwa tshebetsong. Ha esale moruo wa naha o emenga e lengwe sa metsi a qanthane dilemo le dilengwana. The persistence of low growth economic growth, severe unemployment, and the impact of global trade instability requires that we should take action. We must
therefore accelerate the pace and massively scale up the efforts that we need to take. Ho tla boela ho thewa le setsi se tla beha leihlo le ntjhotjho metjha e tla latelwa ho tsosolosa moruo wa naha. Moebi wa Northwest ya melomong ya batho ba bangata Brown Mokgotsi o re ntse le setho sa ANC ka ho feletseng. Mokgotsi o re ditlaleo tsa mongodi e moholo wa ANC fikileng balula tsa hore botho ba hae bo felletswe ke nako di ne di sa hlokehe. Mongodi e moholo wa ANC fikileng balula o re Mokgotsi ha se setho sa ANC. Balula o buile sena mafelong a beke ha ne a botswa ka Mokgotsi eo lebitso la hae le hlahellang Commission ya Madlanka. Moo Balula a boletseng ha moga o keke wa ikamahanya le batho ba amahangwang di diketso tse sa lokang. He sent me a message. I don't know where does he get my number. I don't care. I won't respond to him. He's not a member of the ANC. He's not. Ho sa le jwalo, puisano e ikgetha le SABC, Mokgotsi o latotse ditlaleo tsena tsa Balula, mo a boletseng ha le yena a batla ho hlahella commissioneng. Boloko ba ka bo santsane bo siame, I mean good standing. Se ntla o ka bona membership e go hileng mona o. Ke register e tlhagisa re about 438 ba membership wa rona expire in October. So but mo godimo ga mo ke utla mokwaledi a re una bua le province e confirm mokwaledi wa province an ka tla officing ke so mo jaleng ya kana tle gararo ga fo an ka tla officing branch ya ka intse register e confirm ile hore ke local African National Congress. Le ha Mokgotsi a re botho ba hae bo fellwa ke nako mafelong a kgwedi e hodimo, ANC province ya Northwest e dumelana le Balula hore Mokgotsi ha se setho sa moga. Brown Mokgotsi's membership expired in 2020. Our records, our systems, which is clear that he has expired in 2020. The ANC process says once you finish a year without even expiring, without renewing your membership, you are not a member of the African National Congress. Ati mohlophuli wa dipolotiki o re bonnete ba taba ena ke hore ANC le Mokgotsi ba bontse tseko ya bona ka bopaki. We are seeing conflicting statements. I think one or both of the parties must then provide the necessary evidence. Bopaki bo hlahellang commissioneng bo bontsha Mokgotsi ana le setswalle se tibileng le bosemoso Keth Matlala le letona la sepolesa Senzo Mqunu ya ntseng a le matsatsi a ikgethang a phomolo. Ditaba tsa dipolotiki di re moga o sa tswa thewa wa Unite for Change o maemong a matle haholo pele ho dikgetho tse tlang tsa makgotlametse. Moga ona o theilwe ke mekga e agang bosa Rise Mzansi le Good Party e boletseng hore e tla sebetsa mmoho dikgethong tse tlang. Moetapele wa mokga wa bosa Musi Maimane o re ba thehile mokga ona o motjha hobane ho hlokeha diphetoho makgotleng a metse. All of us have seen our municipalities fall apart, collapse. It also comes at a time where I think citizens are asking for a new way to be governed with new leaders that are able to bring about that change, because I think citizens feel like they want to bring their own candidates forward. And so as the three parties and inviting many other South Africans, we're saying in owning this moment, especially at a local government, because at a local government, pre-coalitions are then possible. Sitsibisa dipolotiki Ntsikelelo Breakfast o re kopano ena e ka nna tswela molemo mekga ena dikgethong tse tlang. Well, I think it's a good political development. I think we must applaud maybe these political parties for a good job well done. I'll tell you why, because when you examine the political landscape, it is very much fragmented, and that sometimes tends to confuse even the younger voters who to vote for. So because we have this shopping list of political parties, I think when political parties join forces, it's a wonderful thing. Unite for Change e kgethile ho ba le baetapele ba bangata bakeng sa moetapele a le mong. It's not just about the delivering the service, but also the people, the leaders. So we want to bring more young people in. You know, now it's the time for young people to get that exposure, to learn how government work. We also believe it is possible to invite people who are currently outside politics, who want to drive the change, because there is no single political party in South Africa that has got all the people that can fix the problem. Unite for Change e re mang kapa mang a ka nna ikopanya le mokgatlo ona molemong wa ho tlisa diphetoho.
Ditaba ka puo ya marena ya Sesotho di tswela pele ho SABC 2 le lehae. Baahi ba Lichtenburg masepaleng wa lehae wa Ditsobotla provinseng ya North West ba re ba nyamiswa ke phano e fokolang ya ditshebeletso. Ba re ba ntse ba tobane le mathata a phepelo e fokolang ya motlakase le metsi. Ba hlahisitse sena nakong ya kopano ya bona le letona la makgotla a metsi Verenkosini Hlabisa Tlhabolokgang Kholini kajeno. Go latela go tsengwa tirisong ga molawana wa 1397 wa molaotheo mo masepaleng, khansele e ne ya tlhopha gape Molefe Morutse jaaka meiara le Manana Bogatu jaaka mmusakgotla wa khansele. Seno se diragetse mo leitlhong le le ntšhotšho la Lefapha la Bosetšhaba la Dipuso Tshwaraganelo. Sešweng jaana seemo se boetse sekeng mo masepaleng, fela baagi bona ba re tšhebolo ya ditirelo e santse e le bokoa. Minister, we have a problem of councillors. They tend to become friends with certain individuals as soon as they assume power. They forget the community members, the very same community members that they Bahai's colony has got 20 to 23 boreholes. As we speak, Minister, only 3 boreholes are working. Only 3. Now let me tell you, we have talked to the MEC over this issue. We have talked to the executive mayor of Ngaka Mudiri Mulema and the MM. Khabadira Sepe. Tona Hlabisa o ikuetse go baagi go neela botsamaisi tšhono ya go tokafatsa seemo sa ditirelo. Minister of COGTA in the province is going to come for a full presentation that talks to a lot of projects, roads, human settlement, electricity issues. The district mayor is here, the chair of the SALCA in this area. The issue of water is going to be attended to, and we are going to be working collaboratively. That is why working alone or working in silos is what we are doing away with. Hlabisa o tsweletse ka gore mafaratlhatlha ao a onetseng le ona ba tlile go samagana le ona. A comprehensive proposal has been submitted to National Treasury, and National Treasury is going to make a consideration, take it to Cabinet, because this is a Cabinet intervention. Gabagare meiara Molefe Morutse a re o na le tsholofelo ya gore tsereganyo ya puso ya bosetšhaba e tla tlisa dipholo tse di namatshang. Morara re batla go rare since NCR it's enough dilo di diragala ka tsela e maleba ebile re itumella go nna teng ga bone fa yaanong ba dira dilo ka tsela tse di tshwanetseng gore di dirwe ka teng. Tona Verenkosini Hlabisa o solofetse go etela masepala ono mo sebekeng sa kotara e nngwe le e nngwe. Zebulon Maine, SABC News, Lichtenburg. Mui ho leihlo la setjhaba ka afpaseit ona mona ho SABC 2 phirimaneng ena re fumana hore makgotla a dinyewe a Afrika Borwa a tlameha ho fana ka dikotlo tse boima ho ba senyang kapa ho hokela mehlodi ya metsi ka tsela e seng molaong. Motlatsi wa letona la ditaba tsa metsi le tsamaiso dikgwerekgwere David Mahlobo o buile sena ka mora hore lenaneo la leihlo la setjhaba le pepese morero wa temo wa melata e ho tlalewang e hoketse mehlodi ya metsi le ho tjeka didiba Cosmo City. Cosmo City ke nngwe ya metsesetoropo e agilweng morago ga go thamiwa ga puso ya democracy. Lefelo leno le ngokela batho ba le bantsi bao ba tlhokang ditiro. Bangwe bao ba gorogang mo lefelo leno ke baagi ba dinaga tsa mabapi mme ba simolola go ipaditsha tsa mafatshe go lema ditshimo tsa merogo. Re mokuru go tswa kwa nageng ya Zimbabwe le ene o na le tshingwana fano ebile o thapile batho ba le babedi go mo thusa go jwala morogo wa chomolia. We're having our church here. So we just look that this place is just an open, there is a resource of water. This water is just coming out, is running throughout the year. So we see it to it that if we can use this water, we can get something from it. Ba epile didiba tsa metsi mme ba dirisa difetla motlakase go nosetsa masimo a bona. Le gale go ya ka molao wa metsi wa bosetšhaba fa motho a epapetse o tshwanela go fiwa license ke puso kgotsa masepala gonne metsi a ka fa tlase ga lefatshe e le thoto ya setšhaba mme e seng ya poraefete. Motlatsa tona wa lefapha la metsi le kgelelo leswe Re David Mahlobo a re ditiragalo tseno ke tlolo molao. Illegal connection is criminality. People are circling in areas where they are not circling. They go through the pipelines, they connect. But some of the connection you could see, they are connected by professional plumbers.
and some of these officials, they've been caught are municipal employees. If there is illegal connections, we have said mayors must act very decisive without any fear or favor or contradiction. Seno se diragala fa masepala wa Johannesburg a samagane le mathata a dikgokaganyo tsa metsi tse di seng mo molaong. Re atela pele mohwebi e mong o butsi feme ya dihlahiswa tsa avocado ka ntlenyana o Thoyando provinseng ya Limpopo. Holisane Modau o re feme ena e tla ntlafatsa dihlahiswa tsa setreke tsa dihwai tsa setreke sa Vembe. Ge go kgaolwa le lente ke sešupo sa gore lefelo la go tšweletša makhura ka maafokate le butse. Lefelo le kgona go šomiša diketekete tša maafokate ka letšatši go tšweletša makhura ao. Se se tlo hola balemi ba selegae le tlholong ya mešomo. I've decided to set up the factory to benefit especially the local community because I've seen there's an abundance of avocados and no one really, we can't finish the avocados that are available. It always goes to waste. Modau o re o tlo dumelela badudi le balemi potlana go ba rekišetša maafokate thui mo kampaning ye. We have cash for scrap. I want to adopt a fruit for cash type of system. I want that small household which doesn't have any access to the market to plant, even if it's 1 tree or 2 trees. I want to see people coming with wheelbarrows. Balemi ba selegae bao ba ditšego ba šitwa ke go rekiša maafokate mebarakeng ya bosetšhaba ba re se ke se ntšwela kae. There are lots of farmers who are struggling, like myself, struggling to sell our products. The market is so hectic. Sometimes we don't get what we deserve. We don't have to throw away any single avocado. We bring it to us here. They will use it to make oil. So we are very, very proud that we are creating jobs for our own people. Mmušo wa Limpopo o itetše kampane ya Ecovado Legosi le gore e tlo thuša tlhabolong ya ikonomi le go hlola mešomo. Ruri ke mohlolo sa mathomo re bona le factory e leng gore e tlo fetloša maphelo. Re bona le gore ke mogolo mo setšhabeng gore o diragale ka tsela e mo magaeng. Kampane ye e tlo rekiša makhura mo gae le mebarakeng ya boditšhabatšhaba fa o ka go le lengwe e tlileng go romela makhura nageng ya Italy. Na ke Koketšo Modau wa ditaba tša SABC Doveni ka ntle ga Thoyando. Jwala re bona gore mebaraka e sebeditse jwang ha JSE e ne e kwala horeng ya bohlano. Ranta ya sebetsa hantle ha e bapiswa le ditšhelete tsa dinaha tse ding. Diabo di sebeditse hantle. Dithekong tsa thepa o le tala ya Brent e sebeditse hantle ka ha e ne ba ka $65 barrel. Mo ikopanya le rona ho social media ka ha re ya fumaneha ho Facebook ka ditaba dikgang _xk @ditaba_dikgang le ho phehisa ditabeng tsa rona ka video ya WhatsApp mme o ka subscribe ho YouTube ka SABC ditaba_dikgang. Khaso ena ditaba tsa Sesotho e fella mona kopana le moifu wa rona wa ditaba tsa Setswana hosane ka yona nako ena le fumuta o ngwala tela ka bolipi ke utaba. Se se ngwana mme ke le boa papu ma dimo tsa bele pasa tsa shebele se magajeno o tla ke le hore ka haro ka papu prima tla jalo ka ka papu shebela e tla fela pula tsa bo be ba shebele hore ka mafikeng Bloemfontein bol ba free start se tse ke sola hore ka pressure sa mlodi e pula tsena e tla bele tse matla ka thoko ho mabopo ho sentse ba la fela mo e sa enkae ho sane pula tse matla tlhatli bona halo ka ro ka ba ga jalo o tla jalo ka haro ka papu shebela se ke le hona ka ro ka papu prima shebele ka plokwane o tla jalo ka haro thekong tla bele fela mafatsana a itšele nga duduma ka thoko ho mabopo ho sentse ba na fela mo e sa enkae ba bo re petse tlhokomedisa hore boholo ba ka bophirima o tla jalo ka hore ka botšhabela tlebele moya ena e matla a ka bakang maqhubu a matla a lwa tle ha se shebile hona ka hore thekong nyolo jalo tla fitla hona ka hore petse moledi pula tlahle dinne ka mahadima ana a kotsi boholo ba Gauteng o hlokomele hore o tla tlotshetse hona ha isale ka petse moledi re gati di rita fela ho mashome a mararo ka ofela ha re fer ena geng le hona ka Cottonville re gati tlahle ka le fela ho le shomela metse mmedi ho fitla ho mashome a robedi ka ofela re sentse shebile hona ka polokwana ka mafatsana fela itse dinga da duma mesina le hona ka re Thoyando o tla
tla o tšhesela Ditaba le phala le hona ka harolo ho le bila le teng tla o tšhese re kgadi di ka odingwana fela go mashume a mararo a metso e mmedi ka o fela re bile re ka mashishing ho tla jwale hona ka mobela ka mafatsane fela a ija dingara duma le teng ho hlokomela re tla tšhese fela he dikanetseng standard tone le hona ka hare ho sekunda ho hlokomela le teng ho tla tšhese fela he dikanetseng di kgadi di rita fela go mashume a mabedi a metso e mmedi ka o fela frahead e bi ho di kgadi tse mashume a mabedi a metso e mmedi ka o fela re bile ka Peter Marisbeck le hona ka re teko le teng ho hlokomela re tla tšhese fela he dikanetseng Kokstad e qale fela go robong feta ho mashume a mabedi a metso e mmedi ka o fela komane le hona ka roma letswa le teng ho hlokomela re tla ho tšhese fela he dikanetseng re shebela ka no joli re kgate di phamele fela ho mashume a mabedi a metso e tsheletseng ka o fela re shebile Langsberg o tla jela ka Bushwest le hona ka haro ho Vusta le teng ho hlokomela re tla tšhese fela he dikanetseng re kgate di rita fela ho mashume a mabedi a metso e mong ka o fela re shebile Upington o tla jela ka Cavana le hona ka Sutherland le teng tla tšhese ho dikanetseng ha empa re shebile ka Kurumane e tla qale fela go robedi ho fitla ho mashume a mabedi a metso e tsheletseng ka o fela Hak Freestad Sweleleng sa Masela Bloemfontein ho hlokomela re teng o tla tšhese fela he dikanetseng re sentse re shebile ka Sospel ke Ditamating Kronstadt re kgadi re rita fela ho mashume a mabedi a metso e robeng ka o fela ha re shebile hona ka Wepener le tamong la Gripe re kgadi tla qale fela ho nna ho fitla ho mashume a mabedi a metso e mene ka o fela re setse le Lichtenberg o tla jela ka hore ka Mafikeng le teng o tla tšhese khona isa re kgadi di rita ho mashume a mararo a metso e mong ka o fela re shebile hona ka Taung tla jela ka Vryburg sentse ke se ka Tosca le teng o tla tšhese hona isa ba boitsa pele pele ka I bet it's